رونشتنێکی هاتیە ڕێکخستن و تێدا بەحسا چەوانیە خۆ ئامادەکردن و هۆشیارکردنێکی بۆ هەڵبژاردنên civata nûnerên Iraqê bikin. Berpirsêrê xerawastê bû dîmokrasî û hilbijartinan jî amajê bû yekê diketin ku demyekê me pêdiviyê zêdetir ev cûra rûniştinê bê nekirin ta ku xelek pitir ji niha xwe amade bikin bo hilbijartinên dahatî. Gelek xelk nûka dê bêjin hêşta gelek ziye bes defme hêşta zên nîne çûku heke ji hilbijartina berî hingî tête encamdan xwe amadekirin berî hingî tête kirin û em wek dengderê dûkê divêt heşnûke bizanîn yasaya hilbijartinê hatiye guhortin, sîstema hilbijartinê hatiye guhortin heger em nûke vê hevê dest pê nekin em tesên roja dengdanên gelek çawatî li hindek dengdera bête kirin. Bidîtina beşek ji mamostayên zankûyê eger hilbijartin jî bê nekirin bêdûr dibînin ev kişîn helawîstî li Iraqê çare bin. Bişek adî wê yekê dûpat dikin ku rengê taradeyekê rewş baştir bibît ew jî eger krîzên darayî baştir bûn. همین زن کو پروسه کازور آلوزه سیستمی که نی تیتا پیراو کرنج برنده جیک دیفوان داتاین آبوری بو هر تاکی که کوبشه دنگی خوب بداتن تی چوی نزدیکی 14 دلار پدوینه خلک پیشید بداتن اوجی پلاسی بودجه کازور زور مازنو و قباره که یک بجن پاره که باش بیت ترخان کردن دا کمیسیون شیتن و پروسه پرانگی که سرکفتی باتن هکر هات اف پروسه سرگرد از لوی باری ما دراوش بر باشید قناعتها من هالبجارة العراق دا چهار سریه کی ریشه نابتن بو او کشن هلاوستین کن و بوی چندین سال العراق دا دیسان دبیتا هوکاره دو سال دانا هنده کشن دی او بروسا معقدة يمكن كواليشن بيلدينج يعني سرعة تحالفات ما بين في جروبي و جروبي دي بردوام بيتن بریارە لە شێشی هەیڤە حوزەیرانە ساڵا داهاتی هەلبژاردنên civata nûnerên Iraqê bêne encamdan. Bo parêzgeha dûkî ji 11 kursî li ser sê bazinan hatiye dabeşkirin. Çunke pişîdariya dengderên Iraqê li vê parêzgehê zêdetirî 800,000 kesan e ji bilî aware û penaberan. Jar Mihemed Kursat News, Duhok.